Bray, enak ulang nonton film ya Bray. Nonton film nih dia tuh. Ah, dan film main nama Bray. Wih, gue gimana? Film suku. Nonton film Bray, dah hujan wae ngorek teh Bray ya. Gaskeun nonton. Bray, enak orang nonton heula Bray. Lieur aing mah hayang ngurek hujan wae. Jeung aya nu gagaro di. Mike itu tira. Bake kok. Kok bak. Go Bray, orang nonton Bray. Yeun Bray, yeun film horor, yeun yui. Kalau nggak YouTube, naonan geura balik ya Bray, iya, lagi nontonnya lanjut, paroek ya Bray, carian, seriak layung, yung, dua ya, kaget dong. Ya, anjing kaget aing gelo. Dua jam gak ngapa-ngapain. Itu 2 jam gak ngapa-ngapain. Anjing, luas belum. Kaget Jimmy, kaget. Anu nolol, kaget. Kaget. Kaget, lebih kaget ya tanya. Kalau aku juga nggak sedih kok.
Boleh. Kepatan jeung si Berdoa, lain berdua. Berdoa, lain berdua. Kita tinggal rumah ini berdoa. Lain berdua. ya saya Boleh. Mudahan Bray, filmnya Bray. Perantos beres filmnya. Beres ya nama. Beres. Muka-muka tunduk. Besar dia. Hah? Iya nih film kan? Ini belum jurik. Sieun, ieu geus horor. Jadi lain kamar judulnya. Ya, wih. Gitu. Horor. Kamar itu. Horor itu. Nah, Bray ya. Geus sana. Udahan, bye. kamar itu A few moments later. Lapar panginten. Nembe tos beres nonton bioskop. Aduh, lapar, Bray ta. Naon eta? Anjir. Si eta mah belum beuki. ada hari Ah, iya. Dilarang bawa makanan ke dalam Ruangan. ruangan. Sok. belut Belut. makan umpannya Oh, anjay. Wadah. Tahu Sumedang. Tak itu Sumedang teh Bray. Lain. Belum Bray. enak semua tukang tahu nak banyak Di mana yang beli di mana? pokoknya mah Hamoja Samoja. Mun amang ka patung kuda seueur da Bray tadi Sumedang mah. tukang tahu Tuang tahu lungku tahu Sumedang. Opi we itu mah. aya tahu sama dia nupang raos tak Ya gitu. Akang eta acuh kunaon Akang? Saekeun deu. Anjing rawas anjing wareg lapar. Si mah beuki lada Bray. Mang Mimin mah beuki lada. Pak banget ada. Ah begitu lagi lada cenah. Ieu tah. Terbalik Bray ngurek teh Bray duh. Keur mah kacau ieu na. Naon teh ngaran teh? Musim cuacana. Ngurek teh bebunangan wae. Moal bener Bray aduh. Kurang kamari bebenangan. Mudahan kamari. Kan pada sajian konten. Sajian konten hujan teh kamari. Tuh orang berapa wae dan maghrib teh di sawah kene dasar. Gitu cenah Bray kayak orang cobaan Bray. Orang kita berangkat lagi cari spot lah kalau gak hujan malah gitu aja nama makan lah Bray itu tahu Bray ta nonton nah udah nonton film horor nah udah Bray nama tahu tadi udah makan wareg laparnya terus nonton teh Bray sakitu heula we lah. Sekarang mah gitu dulu aja lah Bray videonya Bray soalnya mau konten ngurek mancing hujan terus kacau. Oke, jangan lupa ada di dia lah. Oke, see you next video. Bye bye Mang Kumin. Bye tahu lah Bray, bukan nama tong tahu. Bye.